Mun coba cek torai. Empian pah tedung pah mimpe sandal elang selaja. Pah ngucap, ya Allah bu, kok malam mimpe sandal elang selaja. Jangan-jangan. Pah ngupload status. Semalam aku mimpi buruk sekali. Ku takut berakibat buruk pula baginya. Suami di Malaysia, ku takut diambil janda. Mbian mana mimpi coba nih Kanjeng Nabi sa'adabu, man ra'a ahadum minkum syarran fi naumi falyanfus an shimalihi thalatha wal yaqul Allahumma inni a'udzubika min sayyi'atil ahlam la yadurruhu syai'. Saya rasa mimpi coba maka dia Nabi Muhammad kapan ngiding tuli acopa kakacer telo kali. Empian amin pe eta beung ketang beuni bi seher kak. Empian amin pe eta beung sape yang dus sape beuni bi satet beuni kita datang ke beci. Pokong mimpi coba nah Pak Saus dia Nabi Muhammad kapan ngiding tuli acopa kakacer telo kali pas adua Allahumma inni a'udzubika min sayyi'atil ahlam. Mun ta apal cak maturah ya Allah tan kula nyuun jaga aki dari cubang mimpi. Nabi Muhammad seajamin la yadurruhu syai'. Tak kira beda artinya mimpi nampian. Tak percaya torai kan makin nih. Mun sampean amimpe engkau le mun amimpe kiki ipong kak king kapatin keluarga. Kan makin nampian mun amimpe kiki ipong kak ngiding acopa kakacer telo kali pas adua ke Allah. Mimpi ini tak kira beda artinya. Mun pakun terjadi entari khulil yasin ka pengkalan tapok colok hula korten kenten. Karena di orang kona lambe ebelei olar ni kamun acelen seng malam ni ka olar manti kak. Karena olarnya kamu lok mati karo siang teku kan dilisen siang lar beresok siang sajalan olar aing ajalan siang muka bermani malam mun siang ada olar keberhasilan siang ada kobra ajalan siang mun tak ging diimbiani jagai olar mati ni ke malam kabeh situng nomor 2 tanda olar mati ni kah cetakkan ni kada pepe teku kabr pepe lacing pepe olar kobra pepe olar sendu pepe setiap olar secede ke pepe ni ka manti lamun olar secede ke bungkol juga bu hahaha ego tepak garing apa dina dia hah ocung mantian boleh si bungkol juga aja nyaman lar kebersabah lar kebersarong bu la haula wala quwata illa billah tepak garing apa mungkin daripada boleh pak mantian boleh kehe gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم. أما بعد علماؤنا الأعزاء كربة قولا جكن كرو أجنان semulja Kiai Makmun Afandi ajunan Kiai Haji Jauhari Tayyib ajunan Kiai Haji Jufri Bukhari Kiai Haji Abdul Bashar Muhdar wa man indahum minal ulama sateja para kiai sateja para guru para alim, para ulama sehadir kesempatan malam mangken nyuun soporah dan gula tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaula. Namun
Meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takdim hormat dek sateja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat utamanya senyepoi tisapolaken beserta aparatur tisaepon juga tak kalep senyepoi dusun mungkin ben sateja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat laki otababini jamaah masjid wahdal mu'minin. Alhamdulillah kaula ben ajunan sareng Allah panole tapangki pan sepenapan tahun apangki meloloh sampai malam mangken ki apangki pole neke berarti sampian kilo mate. Lamun nempian mate kan lo atumu ki ya. Manter bi Allah terus paringi lanceng umur. Paringi sehat jasmani rohani. Beten akal tapi beten sakit tak bisa hadir ke pengajian. Beten sehat akal miring agelak ketibi. Nah ini kan agelak abureng, mun agelak abureng ni keberes. Manter paringi sehat jasmani rohani kaula ben ajunan tak cuma apolong itunya tapi sampai ke akhirat kaula ben ajunan pakun papolong dalam kabadaan kenging ridho Allah. Amin Allahumma. Operator nyuona ihu kontrol ni kekurangi makle suara gula tak mental. Operator ihu nyuon patade makle suara gula bektiar. Operator testare cik ihu na boleh korangin boleh makle bektiar cik terus segelangkong termasuk suarga benlon salon nambian makle lah ada ngedeng bi tibian. Para rabu sesangat badan kaula muljaaki tiap tahun kaula ben ajunan hadir gak kantor sombengan leso payah lagi apa-apa mak perlu dipertahankan ben ana pemik selalu esabe ekak dinto pada rabu kaula ben ajunan malam mangken ni kesalain amuloten nikahnya mana cepon ulama termasuk imaratul masjid ekocak termasuk orang seabangun dek ke masjid makin nikah jadi ajunan sekitar makin nih nikah termasuk orang seabangun masjid masuk ke debuna Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Mangken ajunan sabedagi acara masjid ni kene sombengan ajunan mulai sebelum ampun siap acara maulid sebagai masjid selain malam mangken andi nilai kaula ben ajunan kak dintok al ihtifal bi maulidin nabi arajaaki anga bunga ate atas lahiran Nabi Muhammad cukan andi nilai kaula ben ajunan abangun masjid karena cepon ulama abangun masjid ni beda dua beda al imaratu hissan abangun masjid secara kenyataan nikah ni diminta dek pas bangun sombengan ajunan beda pasirah beda beli kerah beda seminah beda kajunah nikah imaratu hissan pembangunan secara fisik. Ada pembangunan masjid secara maknan, pembangunan masjid secara maknawi, masjid telah mancung, masjid telah genteng, masjid telah deti. Pas tempat ibadah kati makin. Nih kecukan ekocak imaratul masjid, ekocak abangun masjid, tapi pembangunan masjid secara maknan. Wak dua ini kepada ejamin swarga. Orang senyumbang masjid dak kebangunan nah. Orang tak nyumpeng ke pembangunan nah. Keng masjid kapan tetibah ikan dengan adzikir pada ben malam mangken. Wak dua ini kepada ejamin masuk surga bi Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali. Maka namun beda pembangunan masjid ni kemudian tu dia daftar. Bila masjid perempah seminggu aki kok nyumpeng semin berempat trek situng reka hari Roma tak yampi ni. Sepenting nyumpeng tempeng tak nyumpeng sekali.
Dadi nyumbang semin, nyumbang pasir, nyumbang kabah nikai jamin swarga. Otabah punten ka pembangunan masjid tak nyumbang. Keng ketika masjid kak dinto ibadah ki acara pada ben malam mangken pas hadir ajunan ayap siap nyumbang abadah ki acara. Maka kak dinto pada Rabu termasuk imaratul masjid juga abangun masjid secara maknan. Dimin zaman Nabi Muhammad ni kepada orang bini penari ke masjid. Nyamana Ummu Mahjan. Ummu Mahjan kak dinto pada Rabu penari ke masjid. Abajang punten. Nah apa saya kelako? Asapuan. Asapuan. Bade saya kerupu, pajaga. Bade saya tak rapa, parapa. Bade saya kotor, kalak. Saya tak rapi, parapi. Benar ke masjid, aku sering kes. Situng bakta Nabi Muhammad asolat masjid Madinah, masjid Nabawi pada Rabu. Ummu Mahjan ni ka etenga lebih Nabi Muhammad tak ipangki. Nabi Muhammad pah atanya ke sahabat. Aina Ummu Mahjan? Dak Ummu Mahjan sebiasa asapuan rumi tada. Pas aja buat sahabat. Qad matat ya Rasulullah. Ummu Mahjan ni kemangkin ampun wafat, ampun seta. Faghadaba ghadban sadida. Nabi Muhammad ni katuka ke sahabat. Lima lam tukhbiruni. Mun Ummu Mahjan mati matai kebala kan kok. Cai kebala engkau apa jengakina. Fa inna salati syafa'alaha yaumal qiyamah. Karena mun bikko ipa jengaki Ummu Mahjan bakal selamat nang hari kiamat. Fadhahaba bihim ila qabriha. Kan Nabi Muhammad pah ngajak sahabat, maju ater kok ke kuburna. Ini mau kuburna Ummu Mahjan. Ya ater para Rabu ke kuburna. Depak ke kuburna. Kamera taruh aki. Bangun ditojuk mancing tak taruh aki kamera. Elang cetak kesajaran mari Bu. Mari taruh aki. Nah, sekarang kok. Acting benih keng yokor. Jadi ketika mancing bentojuk bakune japo. Pada japo kan? Wis, bila mulai kan lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad asolat ghaib kupurna Ummu Mahjan. Mari apa jeng ghaib Nabi Muhammad? Cepon sahabat Nabi Muhammad ni kamu hadasah Abu Dabuan. Padahal ia ada Nabi Muhammad ni kata ada orang. Nabi Muhammad ni bermuhadasah Abu Dabuan. Padahal ia ada Nabi Muhammad ni kata ada orang. Sampona Nabi Muhammad kupar dari kuburan. Nabi Muhammad pah adabu. Dakhalatil jannata bil masjid au kama qala. Ummu Mahjan masuk swarga gara-gara abersian mas. Jelas. Nih keke ngasapuan nih masuk swarga. Pah dek remes ya bojong. Pah dek remem pian semalam mangken amak muraki masjid kalaban ibadah keti mangken. Keng asapuan nih kele masuk swarga pada Rabu. Mangka dek lekum pian ngibu po sapu kapi. Ngaji ya pah dek gelak pun boleh. Keng asapuan nih kele. Lalu bagaimana yang mengisi masjid dengan zikir? Sesombangan sambian pakai nyumpeng ke jatem, pakai apareng sambian, bah masjid iyan tadi bentahun. Bujak ku batir sambian ni ke insyaallah budian bakal masuk surga kapi. Bujak ku batir, men senyumpeng mangken. Kan acara ini kan sombangan tadi. Kan bersombangan masjid kan ki. Bujak ku batir, embian senyumpeng mangken di budian bi masjid bakal identik nang Isratul Mustaqim. Bedeseh nyebrang numpak sapeh orang seakurban. Bedeseh nyebrang numpak embi orang seakurban ben akikoh. Orang polaken, orang mungking budian numpak masjid nikah. Senyumpeng ke masjid ke acara masjid malam mangken bekal numpak masjid. Neng ibun di mana tergantung sombengna. Ye papa ada aja sombengna tak pada bu. Mun nyumpeng 1 juta. Neng ipai imaman. Menabri 500.000 pangtapangan engak tengah masjid. Mun nyumbang 100.000 dari bang labang cendela. Mun nabri 20.000 asa napel ka pangpang. Mun nyumbang 2.000 ong ningkong dekon deg baba. Masjid demangkat orang ngegor ke baba deh. Mun tak nyumbang yen nang idin nari ya Bu. Jadi dengan tak nyumbang bah nurah masjid ekete bi masjidnya. Selala tak nyumbang bah berkat ngelak gentelok. Lejek kelecek ke bayiban masjid budian ban. Punten saya aja saya hadir makin selamat kapi. Thank you Bu. Masalah keng urusan beda nyumpeng beda tak nyumpeng ni ke urusan lain. Cek manusia ni ke kemampuan tak ada pada. Nggih kan? Tak bisa pukul rata ni kemampuan tak ada pada kan? Selok nyumpeng tikal jasa kasa. Mun beda selok nyumpeng tak usah cak kocak. Cek keng kemampuan tak pada. Karena selok nyumpeng ke sebelum tentu keng eman bisa saja keng cerek. Hah? Jaluk muka kok Bu.
Kemas saya buka. Allahumma sholli ala Muhammad. Punten sedikit dah. Kula beri-beri nikah man gak diman ngebela terkait masalah moloten nikah. Kula benajunan saya mampu cek sampai tak amoloten. Keng kau leben ajunan mungkin ki nang kinatang tautang tinggal tak usah nyumbang. Mungkin nang kinatang tautang artinya engkau nyumbang ke masjid kan aja seekakan dengan kau tak cukup. Umpama tak usah nyumbang tinggal. Apa sebab? Karena kula benajunan para rabu. Seinilai pertama ni ke ate. Jadi cerek ben lambok ni beni tergantung abri tak abri, tergantung ate nah. Beda orang ni kata abri, keng ate nah senikah. Engkau cek king tak andi kan cek andi engkau abri. Ni kan lampaknya mana? Beda orang abri. Tapeh para rabu makin abri pak ngocak. Jadi nak dia nak mun bening kok saya abri tak kira beda abri. Apa? Tak engkau beri-berisnya benyan mun bening ha. Makin abri mun dah iya ni ka para rabu. Ni ka asdina cerek. Ni ka sa abri bening keng lampak, keng tro ya lemau reng. Bode bengkalan mun kan tolok ngocak bulan saraan. Jadi belum tentu dari napa cang ate pak napa nih? Napa cang ate boleh menajun. Makanya nekat innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila qulubikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah ni kasih tengale ate kada. Mongkro masalah batin ni ke bu. Apa tahu apa romo-rono kol di budi. Mun bangal cek libat budi dia ada main. Marlong ke denak mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya gula ngabala iman gak diman. Se mampu amolot tore amoloten. Mun bisa amolotan eroma beng sebeng sae. Tak mampu amolotan beng sebeng nyumbang ke masjid pada. Keng make amolotan erok pok compok cek jeng aja pala mampu ngunceng seket cek ngunceng 100 takok sertifikatan nang kin nginep EBMT keng mun mampu aja cek ni keni gelut takok pesene kakan rap-rap jelas mun mampu ngunceng 20 cek ngunceng 100 tinggal mun mampu keni tak usah aja para aja takok kasor beja numpak dokar acara naraja oleh nabang mekar. Nah, harian. Nasabah dia. Ada. Pada sektor kia KTP ban kakak. Alhamdulillah senasib seperjuangan ben gulem ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Umpama tak bisa sekali amolotan TV tak bisa. Tinggal nyumbang ke masjid nggak makin. Nyumbang makin lo bisa. Malam tanggal 12 kan beda cocokan boleh kan terdeki. Beda malam tanggal 12 kan? Beda tinggal pada tak bisa nyumbang tak bisa. Malam 12 tore entar ke masjid nikah. Apa sih beda deki kibah? Andi nyiur kibah ke masjid nyiur lah. Mulai nah ngibah samangkah. Ropo-ropo nih kok. Lemun sampean mangkat ngibah nyiur mulai ngibah nyiur kan burung saya bagi ribu. Nyiur ra bagi semangkare keng barokah. Jadi nyiur bagi mulai nah lanas kibah semangka patada jeruk gemet apel tak milu sekan. Apa iya kan idin nak mungkin ni kembian mun pahan ang 12an ke masjid cek mun mulai tak bengi baiki kiri tak entos. Emang ada je oleh lanas kapi nak kana. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana malam makin ajunan saya hadir. Beni cuma amoloten nilai ya. Tapi ajunan oleh nilai amak muraki masjid abangun masjid Allah karena abangun masjid ni kebeda dua beda al-imaratu hissan abangun secara fisik beda al-imaratu maknan abangun secara makna maka ini termasuk abangun secara makna berdua-dua ini kepada ejamin swarga saya nyumbang pasir saya nyumbang kaba saya abangun masjid ejamin swarga ajunan tak nolongi pembangunan keng masjid makin iyo di keleben dikir ini kecukan abangun masjid para rabu dua ini kepada jamin swarga saya abangun masjid masuk swarga ajunan semakin adikir masjid juga pada masuk swarga senika masjid ni kan beda 4 barang ada 4 perkara yang diaku oleh Allah beda barang 4 ni ka iyakoh bi Gusti kengai beda 4 barang ni ka iyakoh bi Allah
Dan kula maki keterangan jawabuna Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dalam kitab Is'afu Ahlil Iman. Mun beda perang ni ka iyakoh bi Allah. Perang ni keng sangat mulja. Mun beda perang ni ka sampai iyakoh bi Gusti Allah. Ni keng sangat mul. Situng masjid ni ka. Ni ka iyakoh Roma bi Allah. Makanya masjid ni kaya kocak Baitullah. Baitullah ni ka Roma. Satu aja masjid ni kaya Roma na Allah pada Rabu. Coba. Ni kan muskil ke pikiran. Ini mah Allah andi Roma. Mi Allah perlu Roma. Kan punten Allah tak perlu Roma. Allah tak penting ke Roma. Mi masjid iyakoh Roma na Allah. Cepun Imam Suyuti. Ta'ziman wa tasrifan lahu. Mun beda perang iyakoh bi Gusti Allah. Ni kan nunjuk aki perang ni kecek muljana. Masjid ni. Makanya dalam Quran ni jawaki. Inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah Inni askantu min dhurriyyati Pangeran dan kula matoro anak biwadin situng curang ghairi dhi zar'in setada butambuna sekali Nabi Ibrahim Nabi Ismail putra Isabel situng curang ben birna. Tapi curang ni kepada Rabu. Meskipun curang anapa putra Nabi Ibrahim mi Isabel kanto. Inda baitikal muharram nikah semak ben romana ajunan. Napa romana Allah Masjidil Ha. Tetapi Nabi Ismail Isabel curang. Kak bekasakan ilum curang kasa. Makanya kan ibun bebe kasa. Lauk bere timur kan gunung Kebi kasa kan ji. Sekitar ada Pak Menteri ada Pak. Satu je saya hadir menteri dah Pak ke Mekah Madinah. Saya hadir makin menteri kita Pak ke Mekah Madinah. Menteri tak karu ada Pak, menteri haji ya. Karena gula mari dapat riba ringkeng tak haji. Ha? Haji penalti. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana menteri dah Pak ke Mekah sampian pun ulama. Mun beda orang mungkin datang dari Mekah sampian aziarah pakun minta doa. Yang mungkin ada mana ziarah bah minta kodung. Allah tak belum dapat ke Mekah. Ada kak? Kapiton targaring datang di Mekah. Mulai nak kau leman kilo dapat ke bungkonah. Ambui beberapa pau pai pungkar atas. Oleh apa kak kile? Oleh celah ben po ben tupak kau. Di kaki haram di tempat kesari mi dua. Siapa mau kuntilanak laki buru? Mana orang yang di Mekah ni minta doa sambian. Doa orang yang di Mekah ni manti je bah minta kodung. Ben mun ibri aing zam-zam, cak Quran nom. Anapa? Aing zam-zam ni ka aing tembus ke swarga. Dabuna Kanjeng Nabi, ma'u zam-zam lima suribalah. Aing zam-zam tergantung sajana orang sing nginum. Sera orang nginum aing zam-zam. Pas asatja. Maka sajana ketika nginum ni kebi Allah bakal ipatekah. Maka mun bi zam-zam mben sanikah. Ya Allah kalaban barokana zam-zam tan kula pada paaki ke Mekah Madinah. Kalaban barokana zam-zam tan kula paberesaki penyakit zahir penyakit batin. Kalaban barokana zam-zam nak foto tan kula patetiaki nak foto solihin solihat. Mun mari aniat pas enom bismillah. Baik. Hah? Baik. Ini tak ning kebala ya syuting rengkok yokom tu. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya orang aniat ketika minum air zam-zam sataja niat tapi Allah bakal tekah. Yang mungkin bah ngucap cang sapra kana engko belambek pun minum aniat mi tak lum tekah. Benih hadis sesekelero air zam-zam campuran. Ya mun campur air mungkin. Asal mati magi zam-zam. Ya makanya apa tak campur saya makin jatah ning 5 liter. Cak gula benik binik makan kedua oleh ning 10 liter. Senyandak bah cek benyang kecompok. Alhamdulillah. Orang beda saking ziarah bulan datang di Mekah, beda senyandak bulan gula tak bisa haji. Wah banyak macam tak cukup pah. Entot tak kadrum. Ngelagi di sanyo. Alhamdulillah sampai makin banyak karena. Pola minta kecompok. Orang bagi aku mintar, ntar zero kering betul di Mekah, apa beri yang zam-zam campuran. Jawab pun bi gula, muntros asli, mangkati bi. Lagi ngambek dah tengah leka banyak aku mintar. Yang mbak tak ada bocor bagi. Ya makin yang mbak bocor jangan minta asli.
On terda Pak Kepi ke Mekah Madinah. Aduh, sarong. Hari kita kok Zam-Zam ngunyol keluar. Cak gelak. Wahahaha. Hah? Iya tak kok aing Zam-Zam ngeluar. Waktu pangka angin jandang ada nih. Oh, pakak muka sarong. Alhamdulillah, les setengah jam lah. Iya maju siapa sih ambu bu? Cari dengan pajak tulis kita mari saya bahas nih. Ayo, pokok untung makin sejam berarti pengajian mari kol telok dekirnya. Siap. Sampai kol telok siap. Ongguan siap. Kula selok siap. Mun saya babai ya banyak ku tak lecak ya tas bimbing. Siapa andi bini reka? Itu ini aja olok ekeh kok bu. Ya olok ekeh. Olok atad ini apa? Kau aja olok ekeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lepas masjid kata lupa Allah. Makanya masjid ini istimewa pada Rabu tak pada bertempat lain. Napa istimewa masjid? Satu, tung situnga tempat sebisa ekenengi iktikaf. Ini kan cuma masjid kak. Lainnya masjid tak oleh iktikaf. Napa iktikaf nih kak? Sampean masuk ke masjid, mun bisa cek tojuk gelu, apa jeng sunat gelu. Kapan tojuk mian bahan niat senikah? Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi taqarruban lillahi ta'ala. Mun uning cak Arab, mun tak tahu cak mungkin. Mun tak tahu cak maksa cak Arab, takut tempat katuanan niat pas saya baca. Nawaitu sauma ghadin an adai. Jadi mun sampean apal nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi taqarruban lillahi ta'ala. Mun tak uning cak Arab, langsung cak mungkin. Niat kaulah iktikaf eka dinto masjid keng mas ma'abe dek Gusti Allah. Orang yang niat iktikaf pah nengeneng di masjid. Napa boleh camacah, napa boleh adzikir, napa boleh muka Quran. Tedung ngidem bian. Maka selama tedung etoles adzikir, etoles ibadah de Allah Subhanahu wa taala. Amin kau. Cengeng. Lan abi tak temu. Nah, pejak beri perasaan gula sekanto. Nah, pejak tahun beri gula kanto bu. Mbian tak entar berarti. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya rasa masuk ke masjid pas nak iktikaf, napa boleh adzikir, napa boleh ngaji. Tedung ni kayak tulis ibadah. Makanya laku ibadah talban sapok kopi. Ongguan deh. Nika cuma masjid, selain masjid tak bisa. Nika cuma masjid. Selain masjid ada kenangan orang pah tedung ikencer ni kata ada. Kecuali masjid tedung ngai ikencer. Sepenting nak iktikaf. Katina apa hukum tedung i masjid? Lo apa kau cak jailan? Mun jailan? Pesa bi ulama hukumah. Mun jail ni kadari tabu haram hukumah. Karena manajis ke masjid. Mun jail ni kadari otak tak haram tapi wajib bersih. Mi temu cak jail di tabu ben dari otak. Teku patedung ah. Mun se tedung atasan tabung ben cetak tak bentalan. Anganga pangrok. Aja jailan ditabu jo. Mun sampean tidung toju, pah jailan dak ya. Maka nih jahil benih dari tabu tapi dari otak. Karena tak mungkin ditabu ongke. Mun tak ken ngangkui sanyo bola. Jelas, jelas. Katina apa hukum tedungi masjid? Tak panapa sepenting tak jailan. Katina apa hukum mengakan i masjid? Tak panapa sepenting jak mekotor. Mun mekotor tuli bersih. Katina apa hukum arokok i masjid? Tak apa-apa kerja somet. Allahumma sholli ala Muhammad. Tigal, saya rokok terus sakit anak, terus sakit jak yang terus sakit. Keng gula ada, Pak jak ni ke pengajian, thank you kak. Saya rokok terus sakit kak, sampai acara tak napa rokok, keng. Anda jangan saya rokok, ndak remer ya. Apa jak ni ke hukum kan kutu pada pak kak. Ki, beda situng kitab nyamana kitab Qurratul Ain. Kitab ni kaitulis sareng Asy-Syaikh Ismail Utsman Az-Zain Al-Yamani. Nang kitab ni kaitulis aroko masjid ni ka hukum haram para rabu. Tak langkong sepora. Si aroko terus aki. Pemari gelu tak napa.
Keng ku leku mun ke masjid cak rokok. Ki cak keng tak oning begela sa rokok ni. Kan beni salana sampian, salana gula bulan bi gula tak gula mulai kinuna. Dadi gula kabeh salah makin ni. Dadi rokok masjid. Abu gula beni rokok dalam jae, rokok luar. Eki para rabu ampera masjid ni kenyaman harim wa harimul masjid fi hukmil masjid. Harim masjid ni kapada ben ilmu masjid. Dadi rokok yang perane ben rokok dalam pada hukumah. Dalam hukum haram, di luar nikah hukum haram. Ya per, mun setanian tak apa. Ngobaha kok setanian. Bebunten maka saya masjid terus kita napa diminta jaminan keng tak oning tak napa. Pamari kelu. Tapi kan deki tahun datang bisa 7 hari bisa beri himbauan dilarang merokok di masjid. Engki kudu beri bacaan nikah. Kan orang kan keng tak oning sa rokok nikah. Punten lo salah ni. Kese salah bi gula tak gebele belamba. Dia makin bigule ke bela. Etoro tahun datang tak rokok sekalangkong. Tak etoro tak pernah pecah dengan kubur 6 di antara kira bolong ben kuburan gula. Keng insyaallah etoro cek dengan keng tak oning nih kah. Keng tak oning. Jadi tak napa sih makin tak napa si rokok tori terosaki untuk ku leku langkong saya punten. Kan makin oning beri-beri kan kita oning. Thank you kak. Sepora nih kayak aja nih ke pengajian. Ambian bah debu cak unjang boleh karena ampogung singgungan sapora nika benih nyinggung nika nyamanan nabrak mun nyinggung dik yang ki pencerahan ini kan tukang becet bu becet ini kan sakit keng mun ejak aja beres rocker biasa mun terus nyaman cak minta becet minta usar gue mayo ego Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, bahkan para rabu sabora tak langkong cek nika pengajian arokok masjid kak dintobi ulama pada aki arokok fi majlisil Quran orang seros terosan la oning ho koma cek haram mun tak oning sampean dek ho koma cek sampean tak oning tak tusah terus aki sarokok terus aki dimin sampean tak oning kengken leku oning sampean lo napa kengken orang sela oning cek ho koma tak oleh pah pakuna rokok nget khifa min su'il khatimah eko betere mati dalam keberadaan tak ngiba iman Islam para rabu mencari Allah apa selamat dah mencari Allah apa bejrah mun semakin punten tak napa terus aki makin kula tanggung jawab ngene tak napa ku baca kula ngabula makin tak gebela-gela saya rokok terus aki untuk melemakin ini kula tanggung jawab mencari Allah sepora keng untuk tahun datang beda acara Isra Mi'raj beda acara Mauludan saya deki sareng 7 hari pada bacaan dimohon tidak merokok di masjid sini kedeki jadi dengan pengajian kan kudu gebel datang hibuk kula ni kan gebel baca sini kebuk hukum ni katur kadek makin ni kasani kamun kalau keng isinggung ngaki orang ni kampotaan tetapi ngok lapah gebel sini kah kula kaman gebel Kenapa hukum abang mekar? Kulang ada pak. Pokong setiap autang, seotang ni kudu mabeli lebih dari seautang ni kenyaman riba. Jadi mun ngincam 1 juta, pah mabeli kudu 11 atos, maka ni ke riba hukum. Ni kalau tahu saya bahas bang na apa aboy. Setiap otang narik manfaat ni ke hukum riba. Bi boleh ke bala masalah urusan etorok tak etorok napa cang hidayah. Mi khulil dia sin mabicara yang mungkin ni kah. Nabi Muhammad tak bisa sama Islam majeling saanya ma Abu Lahab. Nabi Nuh tak bisa sama Islam anang seanya makan para rabu. Makanya jawab Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sepenting mari dapat urusan etorok tak etorok pabali ka Allah. Sepenting mari dapat beni urusan ten kula. Kula ngabala ka sampean. Setiap otang seh beli nak kudu lebih dari otang ni kenyaman nama buduk para rabu. Maka mungkin buduk ni ka epenti bisa abri otangan ni ka hukum haram. Keng mun lebih ni ke dari seautang engkau nginca maka kaki 1 juta kak kor beri majar 3 juta sunat ni ka hukum mungkin lebih ni ke dari seautang keng mun semautang seminta lebih ni ke buduknya mana ni kata oleh hukum ni ke ribanya mana ni kata oleh sebenting gula mari madapa etorok sakalangkong tak etorok tak apa si ambian benih sepapo gula keng manter pada selamat kapi insyaallah mulai par ibri oning nih kah insyaallah ambu karena saya ngelakukan keng kita oning beri-beri thank you Allahumma sholli ala Muhammad apa jala congok vai jak terus tahu kok acam yang
mentero tahu apa tak congok ada. Wan. Bener-bener pas Yakub Gusti Allah. 4 nomor situng masjid ya kenapa bi Allah? Ya koroma bi Gusti. La Allah mi koroma ke masjid. Ini koroma Allah para Rabu. Dalam Allah nih kak. Makanya hukum tak pada tempat-tempat selain. Sampai jepun ulama masjid yang pengijid dengan bi embian. Ini kah hukum haram. Embian bahagia ke masjid. Gelanun bah ngasih sepeda ke masjid. Ini kata oleh. Ketina apa hukum agami ke masjid? Jepun ulama haram. Muntro tak haram ah. Cek karwa kemi tapi sampean kudu audu. Karena aing masjid nikah untuk aki untuk orang ibadah. Mun pen king pahakmi dia ke masjid kan tak ibadahnya mana. Maka mereka agami pas audu. Mun audu berarti ibadah. Ini kan jepun ulama. Jadi mun keding masjid tak ada pun tempat lain nih para Rabu. Tak ada. Makanya lain. Apa mak lain? Karena gak ditutup rumah Allah. Ini kemudian tempat biasa. Makanya iktikaf ikan toni bisa. Jadi anjuran makin sekak kanto ni, amul jaki terima Allah hanya masjid ni gitu. Sehingga anjuran ketika kak kanto ni kak, norok mulja karena entar dek kabareng mul, sampai masjid ni kayak bungkar bingkengan. Nanti masjid ini akan dirobohkan, masjid ini kayak pancor. Bu abu nacor ancor nih kakak. Nih kata uleman pakak kaman kutu pakun masjid. Nih kata bagi ulama. Kecuali madhab Imam Abu Hanifah atau An-Nu'man ibn Sabit oleh keluar cor ancora abu. Epa ancor tembong bimpian. Oleh epa keluar. Sepenting beda iwat, beda kentena pasti tipes boleh. Ini kata apa? Nih ke masjid. Berat masjid nih kak. Lok pada ben hukum barang lain nih. Makanya apa saus bisa di masjid, langker bisa di masjid, yoba masjid langker bisa. Musola yoba masjid bisa. Kayak mau di masjid tak bisa pada Rabu. Nih kayak yoba musola tak bisa nih kak. Masjid ini pun paling tinggi, tak bisa ubah ke lain. Saking dari muljana masjid. Makanya masjid ini kamu ekotor haram hukum. Masjid ini kamu beda najis, tak oleh. Saya semangki najis masjid. Maka sini ngali ada nih wajib ngesai pada Rabu. Ajunan masuk ke masjid, paham mau tanya cek. Maka sini ngali ada nih kandik kewajiban untuk ngesai. Tak langkong, mun ngesai najis masjid ni cara apa gempang cek pamalarat. Sampean mangki tanya cek, mangki taman cok ngajam. Mun pah ingat laki aing seram, salah tempat tak najis ni kesejon lebar man kak keman. Karena aing sek sama kita ada pak dukon lah. Jadi aing najis kapi bi teman cok kesah. Dak remah cara nak berit ni kebenih karo kayak masjid makai keramik ni kebada. Dak remah cara sampean keramik berit teman cok ajam. Otabe potra nampian kemi, otabe gelanun potra nampian atai. Dak remah cara nyocen gempang carana. Situng teman cok ni kalak gelu buang bentisu, buang gelu. Kemi ni berusaha gelu bentisu, buang teman cok ngajam, teman cok cek buang gelu bentisu. Mun la tada nikah ngalak tisu boleh bimpian becai benain. Banyak didik bayi becai, pah apel. Kenangan sebeda teman cok nikah. Torai buang nikah. Kan beca nikah. Mun beca nikah dentek nikah mun beca ki najis ailianya mana. Maka dentek pakering. Kapan kering para Rabu? Maka nikah najis tapi kali hukum masih najis berengat ada, bernana ada, rasana ada. Cak mereka ialah bentisu beca gitu buru. Maka ada nikah. Maka mun la ada panda kering, aing nikah kering. Ngalaki aing segelas nih, bimpian pah selen. Maka kapan aing nikah ratah pada benak kenangan najis, tempat nikah ampun suci nyaman. Sini kakak. Jadi mun beda teman cok masjid, otabe itu dalam ni bah beda nak kena kini, kalian nekani hajat, akemi, cok ngalaki aing bah seram, mending ngalaki aing seram, paking nyercer najis omdan, najis kapi saroma. Maka carana tempat senajis negep impian buang najis segeluh, pah ngalaki tisu beca boleh pah apel di impian. Dentek pekereng, kapan kering cari-cari aing, kapan aing lebar dan ben kenangan najis, ni ke tempat ampun suci. Gempang, maka kita cek-cek senika. Lepas ngalak tisu, kana bimbian. Mari nah tisu becain, anami kutu becain. Makle pailan kapi bi beca ni kah. Makle ada 4 lampar sekali pah cek berusaha ben beca ni kah. Torot keldu. Mun eseram tempo na beca, najis kapi pada Rabu. Karena si beca ni kah barang najis ni kah. Tiba kering keldu. Kapan kering? Berarti kare hukum masih najis, ada najis ni kah. Ada pereng nah. Karo hukum masih najis. Ngalaki aing segelas pah selenin, selenaki. Kapan aing ni kah rata lebih banyak dari kenangan najis ya. Kenangan ni kah ampun suci. Gempang. Gempang? Habis. Mayu boleh. Oh korang. Mayu tambahan namun korang. Mun kulit apa yang saya bebe. Mun saya bebe semangat kulit tak kira turun. Keng mun kulit kali mateng-teng pahi bebe maleca juga. Maksud tak ceramah yu. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Pon situng masjid nikah iya ko telum bi Allah. Nomor 2, kenapa saya ko bi Allah? Perhatikan. Nabi Muhammad ada bu senikah. Inna lillahi ahlina minan nas. Saungkunna Allah nikah andi keluarga dari manusia. Bu, sahabat nikah geton para rabu. Masa Allah andi keluarga dari manusia? Masa Allah andi keluarga? Sahabat adanya, manhum ya Rasulullah. Pasera orang saya ko keluarga bi Allah. Saya keluarga na Allah dari manusia nikah. Jawab sering Nabi Muhammad, hum ahlul Quran, ahlullah. Orang mungkin sepak kun biasa ngaji Al-Quran, kak dinto iya ko keluarga bi Allah. Artena orang saya ampo ngaji Quran ni kata kira masuk neraka. Tak mungkin iya ko keluarga bi Allah pah yo perbudian para rabu. Manter tepak gula benajunan. Tapi cak mungkin ini kasih ngaji setahun sekalian pas ane tok. Tak ada urusan. Aja mun emi kau dia mun emi mati pah mulai tak arasan. Tak ada urusan. Nggih. Padahal cak pun Allah dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yawma tunsa. Wa man a'rada an dzikri, siapa setanda kata Quran, siapa tak gelem ngaji, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka oding Allah perwetah banyak masalah, banyak musibah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, i akhirat budian papolong mahsyar dalam keberadaan tak ningalih. Protes ke Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Pangeran, kula mungkin ni tak ningalih, jalan baik mungkin kula bisa ningalih. Jawab Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yawma tunsa. Kaki lamba ibri Quran, kaki lupa katang Quran. Setiap kok kaki saya lupai. Para rabu, pongki pada kesempatan tori ngaji. Kuda sering berdepan kan lamba kesampian, pun mari apa jeng situng ya malaki. Tanda ya malaki. Bukti ini kelupai. Padahal kuda dibalian. Pun mari apa jeng saayat, pun mari apa jeng saayat. Empian mun apa jeng, Quran ini kejak sebab yaktas, karena Quran mun sebab yaktas saya ngaji teke juga. Quran ini kejak sebab yaktas, sebab ikamah, sebab ibaba nyari aki katok, mun tandi katok kerdu sesari mi, ikamah ruku ban sajadah ikulung, katok sebab yetiing, ya tas katok ni kasabak Quran. Ben abajeng ngatela ke Quran na sambian. Mun ngatela pasti engak saya ngaji. Ben mari abajeng saya ngak cek mun tak dege kalak Quran nah. Ceknya banyak ngaji sa ayat. Karena mun ngaji kudu sama makra kapan ager tak ngaji. Mun ngaji kudu sa lemper kapan leso tak ngaji. Sa ayat bae digan. Sepenting pun mari abajeng sa ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Mari sopu deku, mari duhur kalak boleh cek ke gelumun tak tegang kalak Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Mari duhur nikah. Mari asar kalak boleh cek kamu tak tegang kalak Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Shadaqallahul adzim. Insyaallah aman tuduh kali hatam Al-Baqarah aja. Kene lebih bagus etempeng selok teman ngaji sama sekali. Kula ben sampean mungkin akompoy kak. Ken maki akompoy dim teman hatam Quran. Tak to, manje tak teman ngaji. Jak ngaji karo kalak pas ada tok. Nika sing ngaji pun beda kolek kah? Mun dak kolek bah mulai. Jelas. Orang selondak ngaji Al-Quran, perwet. Aduh, sajian mangkin ya Allah. Kapan ruwet? Langsung upload status. Ya Allah, kenapa selalu bertubi-tubi? Jadu libat status. Masa malaikat andi laku mau kawe anak kaki aja. Mun babi malaikat iblis libat Facebook dak remah. Emang gua pikirin. Sorry ye. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu, Quran ini makin mulai tak baca. Benih kampun tanda kiamat, cepon ulama. Salah situng tanda kiamat. Quran ini kakari tulis senang. Bede Quran nak. Kapi andi Quran. Bahkan makin Quran bisa sebagai HP. Tapi makin ini kasih ngaji benih orang. HP ini saya ngaji. Tangki. Mun lambat saya malam masjid ni kan. Mun magi mekasan kentenan. Malam Selasa ring cereja, malam Rabu ring celau, malam Kamis ring cubara. Ten kenten ngaji malam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Pan para adina maurib kolema darusan mangkin iman gak diman para rabujan nyaman saya ngaji. Nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Etek kui buka di bawah masjidku tak HP atau bangki kami. Oh ringa, main nebal di beranda. Insyaallah aku laku masuk surga HP aja. Bener. Nah, aku tak bertepuk aku. Maka kan makin manter bisa ngamal lagi. Siap ngaji pun mari bejeng saayat. Kula terus oni ngaji pun pengaja. Bisa. Siap napa tak siap pun mari abejeng saayat. Siap napa tak siap? Siap napa tak siap? Nah, mari jawab pembian mari acenci. Mun tak ngaji itu tuh ya herat budian bihun. Manter bisa ngaji. Mun tak beda iya bakun tak ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Mentar dia orang-orang sahli ngaji Al-Quran para Rabu. Karena Quran ini keben kanjing Nabi pada budian akhirat pada abdi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran. Karena Quran ini kemudian bekal nyari orang semacam itunya. Saya sampo ngaji Quran. Tak kira masuk neraka bi Quran bekal ikibah. Tetap kau lebih najunan. Pon, nomor 2, nomor 3. Kenapa saya Yakobi Allah? Saya nomor 3, saya Yakobi Gusti Allah. Ala inna Rajab syahrullah. Saongkunna bulan Rajab nika bulan na Gusti. Maka bulan Rajab saya ku bulan Allah. Magi bulan tekepeknya ku bani bulan Allah. Nih kacepun Imam Suyuti nunjuaki saking dari muljana bulan Rajab. Pokong mun Yakobi Allah keng cek muljana. Rajab Yakobi Allah. Bulan Rajab ni kepada peristiwa mulja iki kak dinton nerema bejeng lema bab 4 bulan mulja ni kan Quran minha arba'atun hurum 4 bulan saya mulja aki Allah setelo apolong sesitung apesa napa sesitung Rajab ni kasi apesa se apolong Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram cek pun reng mungkin tekepe tekae telempet tekepe reraja sorak telok nikah masuk bulan mulja depak ke mungkin bulan tekepe ini tepak ke bulan cuba pada Rabu sehingga mau tepak ke bulan tekepe tak oleh ongke ke Malaysia lah cong ongke setia arapa tekepe nak aram ongke setia takut tekepe abangun rumah lah cak bangun rumah setia arapa kak takut tekepe sampai orang abini tidak bengal abini bulan tekepe ni kan di mana orang bengal abini bulan tekepe yang mutura lah cak abini setia cong arapa kak takut tekepe tak kepe tak nyaman ni kok. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal tak kepe ni ke bulan mulja pada Rabu. Karena masuk ke ayat minha arba'atun hurum. Bahkan pasera orang saya ngocak bulan tak kepe ni ke bulan cuba. Kalau berniat inat tak anda kata bulan Al-Quran. Kafir pada Rabu. Masalah keng tak ada abangun rumah bulan tekepe tak napa. Lah cong jek bangun setiang. Harap apa kak? Yang jek keng kaju nama lereng kerengan gelu bangun raja. Tak napa saya. Lah cak ungga setiang kabuk Malaysia. Harap apa kak? Yang jek kan sekecak akik telasan. Atelasan lah gelu baru mangkat mari nak. Bagus. Lah cak akad setiang. Harap apa bi? Yang jek boleh dicabakan mole telasan. Deki kapan mole baru akad. Nyaman. Keng saya tak saya mun pas tak oleh alako ni kamar kena bulan tekepe ni ke berarti kula benajunan anilai i'tiqad tekepe ni ke bulan cuba padahal bi Allah nyata aki tekepe ni ke bulan mul jelas ni cak ning matura pah tora ban tekepe cuba apa cak kula ben sampean pah di arak toraan kapi mun cuba cak torai cuba ni kamu ni torai bakal tekah
Mben bah ngucap, "Nje nak tekepek je lambung kok norai. Siapa ongke ke Malaysia bulan tekepek? Salah tak ige jitang ke polisi." Nih kebenar ke bulan tekepek sampean amak nai cubang sampean bi Allah tekani. Mangka namun cuba je torai. Kadang betul ada sebarang saya torai. Sing malam enggak ni kepahamunnya wak-wak. Siapa mati alai. Rek narek ro ada undum pahromoro ocan, beda acarok rek. Mun coba cek torai, empian bah tedung paham mimpe sandal elang selaja. Pah ngucap, ya Allah bu, kok malam mimpe sandal elang selaja? Jangan-jangan. Pah ngupload status, semalam aku mimpi buruk sekali. Ku takut berakibat buruk pula baginya. Suami di Malaysia, ku takut diambil janda. Biar mana mimpi coba nih kanjeng Nabi sa'adabu, man ra'a ahadum minkum syarran fi naumih falyanfus an shimalihi thalatha wal yaqul Allahumma inni a'udzubika min sayyi'atil ahlam la yadurruhu syai'. Saya rasa mimpi coba maka dia Nabi Muhammad kapan ngiding tuli acopa kakacer telo kali. Empian amin pe eta beung ketang benibi seher kak. Empian amin pe eta beung sape yang dus sape benibi satet benih kita tang kebeci. Pokong mimpi coba nah Pak Saus. Dia Nabi Muhammad kapan ngiding tuli acopa kakacer telo kali pas adua Allahumma inni a'udzubika min sayyi'atil ahlam. Munta apal cak matura. Ya Allah dan kula nyuun jaga aki dari cubang mimpi. Nabi Muhammad seajamin la yadurruhu syai'. Tak kira beda artinya mimpi nampian. Tak percaya torai kan makin nih. Mun sampean amimpe engkau le mun amimpe kiki ipong kak keng kapatin keluarga. Kan makin nampian mun amimpe kiki ipong kak ngiding aco pakai kacer telo kali pas adua ke Allah. Mimpi ini kata kira beda artinya. Mun pakun terjadi entare hulil yasin ka pengkalan tapok colok hula korten kenten. Baca nikah hadis Nabi Muhammad semedepa tak kira kelero nikah. Tak kira kelero. Nabi Muhammad sadabu la yadurruhu syai'. Sepenting pan ngiding tuli aco pakai kacer telo kali. Cek maknai, cek mbian pahe maknai. Engko lek mun mimpi pau biasana pautang. Mun mimpi kacang cang gakem. Mun wah kapiar teh mbian. Cek arte mimpi ni kembian bani ahli mimpi. Mun arte coba ni ka bekal to mimpi. Cek arte. Jelas. Kapan ngiding tuli aco pakai kacer telo kali. Keng tak langkung mun aco apa celing gelu takok laki ne bude sekacer. Ada mau ditapuk benih ibi mimpi, nak kengco pada tempat kamu laki lagi ya. Jelas bu? Campur ngerti coba, mun bagus tak napa arti bimbian, mun bagus tak napa. Beda petek pahatokar beda petek. Oh beda tamu ini beda. Lo apa? Beda kaper masuk ke rumah, pese. Deh lo apa? Oleh seminggu pakuntan di pese, autam. Jadi mun bagus arti lo pana. Keng mun coba tak oleh pada labu. Mun coba tak oleh. Jelas. Cereng metu repah beda bae. Wah mun bini ngandung laki na tak oleh mati eolar. Nemu dimeke ta pembian. Ayar te ini benian. Tahun 2016 bini kula ngandung kak mebera. Ngandung petong bulan apa sangang bulan. Kula aring kesan depor lumari kula ngalero ma anyar. Lumari ini kereng kesi. Ku tak pah beda onar kabar lumari ini. Kol sangat malam. Kula akhir nyari kaju keluar ngalak senter nyari kaju. Aduh kepok bentar tangke. Apa lil? Nyari kaju. Kebayin apa? Beda onar di depor beda kabur di patena. Pah nyampit nih. Lala cek mati onar. Apa? Bini na kakek pulang ngandung. Mun bini na ngandung laki na tak oleh mati onar. Jawab bi kula. Iya cek pati onar aja. Mak le engkau se pati bi onar aja. Dekentang bini pa janda are. Apa keng ikan tiabi sing ocak aja. Rojak pa. Rojak mati olar mun bini dengan dungi kok. Deken kule Eropa tiaki kau olar. Iya lebih tak tengah nak sampai rembi se mati olar kabur aja. Mun tak magi bini ni klutok bi olar aja. Ya kule mun soro nyari olar karo war luar tak nyari alaku bu. Keng mun olar masuk gelem Roma dek saporan. Karena di orang kona lambe ebelei olar ni kamun ajalan sing malam ni ka olar manti kak. Karena olarnya kamu lok manti karo siang, teku kan dilisen siang, lar beresok siang sajalan, olar aing ajalan siang. Muka bermani malam, mun siang ada olar keberhasilan siang, ada kobra ajalan siang, mun tak geng diimbiani jagai. Olar manti ni ke malam kabeh situng. Nomor 2 tanda olar manti ni kah
Cetakkan ni kalau pepe teku, kabr pepe, lacing pepe, olar kobra pepe, olar sendu pepe. Setiap olar secetak pepe ni kan manti. Lemun olar secetak bungkol juga bu. Hahaha ya kok. Oh tempat garing apa dina dia? Hah? Oh cuma mantian boleh, si bungkol juga. Aja nyaman lar kebersabah, lar kebersarong bu. La haula wala quwata illa billah. Tempat garing apa mungkin daripada boleh pak. Mantian boleh kehe gua. Apa? Sejam lah. Ya kok makin orang tak kira tambah aja dengan kok ngeli ya. Ya ngoncong boleh pada orang. Jangan kok tak orang kok lah. Iya betul-betul kemarah. Nomor situng masjid iyako dalem bi Guste. Nomor 2 orang ngaji Quran iyako keluargana Guste. Nomor 3 recep iyako bulana Guste. Nomor 4 as-saumu li wa ana ajzi bihi. Pas saja untuk sengko. Ibadah pas untuk engkau. Mi pas untuk engkau. Jak makin ngaji Quran untuk Allah. Jak makin belajar untuk Allah. Ni kan nunjuk aki ibadah pas luar biasa istimewa. Sampai pasane ke iyako ibadah untuk Allah. Wa ana ajzi bihi. Benengkok saabri balisan. Padahal saja ibadah Allah saabri balisan. Mi pas iyako nunjuk aki pasane ke ibadah istimewa. Terdapat ke Ramadan. Saja hadir terdapat ke pasaan. Saja hadir mentertak mati yang tak terdapat ke bulan pasah. Saja hadir menter kita mati yang tak terke atlas Idul Fitri. Mari na bojong telas. Mate kok. Ku tepak kare ngapa kaki bu? Mari na bojong telas manter pakuna lancang ngomor. Mate. Ngali ngaji penceramah di kebulan dia. Sekali terus dia bisa berdepak sejam langkong kon. Nyuun seporah benten gula langsung nyuun etiknya. Tak langkong tak kau tak bisa asalaman. Nabeng bekto pelan jauh lah. Iya kok orang bisa nguncang TV. Ya lagi ngampung ke masjid. Wahdal mukminin ni. Wah, okey pon. Orang lebih nyuun seporah. Sana sabia kerja saya berdepak terbeda manfaatnya. Gula kantor ni kan senapa kali kejuh hari kantor. Senapa kali kejuh hari. Senapa kali pun gula cara makan kantor ni kan. Pak kali tak tega ontep sampean mun ben taun kok. Hah? Aduh, mi tahu garing genteng kaki jayo. Ngono muring genteng njok lebur kayak kok iya. Macam acara mengak Habib dak iya dia. Aku pak. Berarti dan lok parjaja jak gula genteng. Tak kira parjaja jak gula bayi lok parjaja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.